Patala patu le Samoa Entertainment TV mana tamua mai pia ai usi mai ang paafonga. Wa mawal fa yung ta upol tasio atali ya tu ingalo nga fa vai tai mia Samoa Australia. Le tamale na maliwal tanga tai lungo le awala mana fenga yai mamuli nga matu ya fa. O fa salanga o ma lusful to sanga fa fale pui pui. Peitai. Ole aso luo le vai so nei na ta wail fa fenga nga Pastor Freddy so alo sa fina winam ta upul nei fa altula fono. Ale atali il fa amsinonga. O le tamalea wa maliwa ili tangata ilungo le awala e wha molianga matu iai o wa malusful tu sanga e ono whalipui iai toli molianga na whiutanga e mai wha alea o ngā ina tasi molianga toe leo na mtua whinau leo Australia ina ia whalipui iai le se fulu tau sanga peitai il wha eunga le wha amsinonga e lua tau sanga e wha iai e le atali inga adwe ngā mōtanga talau tele e se lia le lua se lau 5 fulu i tu la male fa le nga ina lona laisene aveta male sa nol fa fe nga inga ile mana o tal sanga male total sa ol tangata ma ia fa tu ai le tali e pi ile atua ai olana tala inga la vale na o fa ia nei fa na wa Samoa o ia so tanga tu ia inga wenga fa bai taimi o molia tu la fono leo le ave pasio lo mo so o ile na la vea i male fa la so fua na te nei yo na report le te o pole ni sia fa pea na fai loa le fionga komsino leo au apa au longa tino Filippo e lua molianga leo molia ile ave pasi molianga mua le aveta avale fata mala o maliwa ise tangata fa pea mala aveta avale fata mala o manunu ai tangata peta ia i ho isi molianga fa o popo e ono molia ile ave pasi le se fa utauta pe ama ai ona tonga fitinga le mo tanga sengase mo tua e pe yo le aveta avale le ise la seni malona fa fo ino se pasi le i pasi ina peta e o mai taimi nei ua to alua nei tama le o li potia wa afia i o la ua soi fua i lea fa ala velavi a o le to alua sfurfitu na manu nua sa fai e tonga fitinga ma ua to e te aitua i le nei fa ala velavi ua tu fesili e le atu no uma fesili ni le fa maoni o le fa tino ino tiu te o tātou tangata pe fa pe feono fa fo e le nei tau le ale pasi e o noa masona la sengi a ole fatanga ino le nei pasi e fialua i e fe avea iso i fuo le tunu a ele i pasi e ina e fialua i lungo le ala tele Wa atu le fiu angola lo maungal fa asolongol por kalame wa fa apitoa le matua ma fa nau ma fsota inga fa ale ainga ai ole va ai i ona folinga alu i luma o le o langa wa sa umai e ati na e aise ainga ol ploketi le o fa tu pele UNESCO e fa manatua i matua i tutono le nuu le matanga o fia o ainga e mafuta fia o le aunga lava ina ia ava esea mai sa wanga i ainga ma wane i toi tala noa i sa wanga ai fa tala noa i leisi i tu lau fau o le la asanga i luma o ainga e le ai se femi sa i e mawai ai na o le fia ma soifua i siu manga watu iai e le atua o le borkalame fa ngā solo ale Samoa Victim Support Group ma le UNESCO le ua o atu i le fiu angolalo maunga i le so sa no le prestene sili niuli na jang o le whaingo fia por kalame le nei awa wa so o atoa Samoa i por kalama a matal to manga o mai le nei fo i tu lau fo wa tauloa ona tala no i le swinga mai sa wanga isa si o manga e le mawaini sa wanga ma tafi e se aloa na sa wanga ma Samoa ma il fam sinonga o le amatanga le mea so nei le ana tula ia i luma le fam sinonga mawalunga i la tau e toa whale o lo tua ia i lo la tau ave e seo se leni e silia ma le lua se la wawhetala. A o ave ama tangata whaingaluenga le Threadback Company Limited ti vai tele. I se report le Samoa Global News e whaapea o i la tau nei e toa wha. O ni tama i tai se toa tolu mai vai tele uta toa mua mapuipa. Ma se tase o li i mai le malo fiti. I wha maumaunga le tua leo e whaapea. O le aso mua i anuali a nga i atu le aso mua mati le tausanga i luafe ma le lua suru maltasi. Sa whaatino ai e i la tau nei le aso li ngatu la fono. E ala i la ave esea mai o le atupe mai le vaenga sa i e tupe al company. Ma ese aso sa la tau ave esea mai ei nei se leni. E le itu ina mai sa la tau tali e tu sa mamolianga le tua leo le ngoi a o avea matanga tawhainga luenga. Au le sunga le ilo ia ia tufunga whangalolo tu la i male le fiti mai sita mai tai e to lua. Au le sita mai tai wa tu ina ia il whamasinonga le avanoa e sa ili ai sana loria. Ua whatulanga ila na fionga le whamasino pole ai Emperor Roma le aso school wano le masinga nei.
e toe tula'i ai i latou nei luma le fa'amisinonga e tu'uina mai ai sa latou tali. Inisi o tala u whaamaliaina le pulenga o ta'alonga Samoa le Cessnock, i le talosanga le asosio ta'alonga Triathlon po le tamoe Vili le wila ma feausi, ma watasi ai nei le asosi le stala i Samoa mo nā ta'alonga o le tisa a po le Tri-Sport Samoa Association. O le isi le atino ta'alo i Samoa sa alu mato alia, ona o le finaunga i le ma o seti a fua ma le auta alo, seti a fua le ana ia whatautaya mai ia ta'alonga ia i le amatanga peitai. Sa bea fo i maawala e whaabaiwai ai isi tangata ta'alo o le tino ta'alo le nei o lo otawati ia e le atunu o le triathlon e tu whaatasi ai le tamuenga o Vili ngā wila ma feausinga. Mai alo ta penai le au ta'alo mo ta'alonga le Pasifika i Solomona i le masina fau whaapena i ta'alonga siampine laulangi i le tausanga o iluma. Peita e wata atia mai nei i le file mūl wha le tonu u whaitau sanga o whenga iai ma le tino ta'alo le triathlon a Samoa. E tonu ta'alonga al manu Samoa o le ale ta'alo ai lana wingi ia Ben Lam ina ua whaasala i le dangerous tackle po o le lamatia o leisi tangata ta'alo ia teia. Ina ua ia io ina lea soli tula fono na ia whai il ta'alonga talu i nei a Samoa ma Japani i lunga o le malai lea solua valu sete manu o lua tolu. O le komiti na whaia le whai ungo le wingi le manu Samoa e au fiai le li palangi Skotilani Roddy Dunlop Casey, Donald Courtney o le Ayalani Salafuli ma John Langford o Australia sa masani fo yon ta'alo whaavao malo. O le tu ai ngā sala le umalo loi nei mo tolu ta'alonga le wingi a Samoa ala ititi mailo na sala o le malo lo mo le ono ta'alonga. Ma le vaai i ona tūlanga le lei e pei o le talia o lona sese o le whaatu ese o lona i tu ai ngā tangata maisi vaenga e whaititi ai fo il whaasalanga e pe ona iei nei i le na o le tolu ta'alonga i le ta'alo ai. E au fia il ta'alonga Engelani ma Samoa i le sufitu o le masina nei maisi ta'alonga i lua pe a whai anga vaa iei Samoa. Ai o le ta'alonga lea ma Engelani le manu i le sufitu oktopa o se awa noa le au maua e ta'alo ai ma le au malosi a Engelani ma ua fola le tuu iai o le latou malosi ia fo'i mai wa iai se whaasilinga malosi mo tangata uma. Olo o iai lava le awa noa Samoa le quarter final pe a whailena e ta'alo ai fua ilunga o le taunu unga o ta'alonga a isi awe pe o Argentina ma Japani. Ai fua fo'i lena i le whai unga o le ta'alonga Samoa ma Engelani i le whai unga o le vaiasa. Amerika Samoa lo fa nga solo lava le fepasi e ina i maota whaitu la fono e lua o le territory fa maunga o le wha nga ina wana tupe tutoe. Mai o le tausanga wha al tupe ua tuana i e lua miliona tupe Amerika. O nā tupe na polo i ai le wha tonu o le ofisa o tupe ma le vaenga e wha soso ina al pake. E o ane i luma o maota e lua mo le wha mtalaina o le wha nga ina o le vaenga ma le vaenga tupe peitai. O le vaya sota luaina te e nā ia le motor sanate, le pasi o le 5 miliona o le 2 miliona na finangalo le kovana e whaalu i ngālu ngā whaaleia, e motor tutuila au nuu manua ma Swains, talu sa le ato atoan whaamtala. Ai vaya so nei, o mai lumo le motor o whaipule, to e sui ai i inale tonu, e whaipule ma to e tu i tonu le 5 miliona, ma whaia iai isi suinga mana umia, ma o lātou pāsi ai ilo na whaitaunga whālua. O le nā suinga e au fia i le tipi i la lol tupe na atofa ma o ngā ruenga whaalei el mlai baalele i le motu o Swains ma i le 5 miliona i le tasima le alfa miliona ma isi. O se tūlanga na ngā ai le leo le whaipule o Swains Alex Jennings i le ati li aio na le aini tangata e no nofo i Swains pe ale e whaia pe whaalei el mlai baalele pe tai. O le whaipule ia avel wha mua il meo no foi tangata ili teimi nei o mana o mia ai le fsosani ai sema se taimi mo Swains. O le swinga lea ua whaia le maota o whaipule e toe o lava fo ili maota o senate mo solatu finangalo peitai. O le tupe wha soso al kovana o le tusanga wha al tupe Amerika Samoa e sria leono se lawana sulfa miliona tupe Amerika wa pasia e maota ilua i le whai ungol vansa taluai masaini ai e lutene kovana i le aso mua al masingal neo pitopa. Pe Samoa Entertainment TV mai e pia. Tato toi whailua i le aso atai au le alofa o le atua, soifua.